Pini District Press Club asai hem along team nilip atumpen pherang ke amai kangni. Bangso pherang ke amai kangni along team nilipen mongwi rong pi aphan non ke bangji KEC MEC kilik along BJP pen ticket pinang ni pusi BJP Karbi Anglong District Committee lapen Assam Pradesh BJP Committee amai phu aphan tuning report. Difupen Surajit Shetty TK News. Solam bang ke ni tum non tingwai pon bom po athe non ke ticket ki BJP ni ani sini ni dolang bos ni tum la tingwai pon bom po sita ithe lam bang ke jong si aban la pen mong pi phan nei pilo platen ni tum ya sini dar hoi pen ta cherap don notak ji pen mo alang phan dak ke ni det pen mo rem der lo platen mo ni tum tim ni lip ba ni tum ni lip leader som han ke duk pilong lip usi than pachini no aphan personally pini tum intention pini ning koi balam tawe ako democracy right ateng pen Indian citizenship ke no hokta India Bharat angbong kangbong ke election ticket hanglong pen thora thorlong asolam ta nili tum chini te wai pitch ta me alang li jituni ki habi hek pen nili tum hada kisum kitu chini pen ako lang li family background hada hang ave pen aposi hada alang ni phan pathorlo plote ni tum BJP government phan sarkar phan kaching hona join ni pensi ni tum alang ni phan kipu bangke alang ni phan kilang sida jadi posta memo remdeji wala masin tumat kadam penako mo nang ni pulo akimia bang palambang lake government nong ge jarong tami jar party nong tami akimia bang palambang lani tum mat labang mat hadam te penako ni tum kipu danjita right abe non make BJP workers sabi ni claim bom la kumani pana bang baki ni puji alam bang tawe te alang ke bana bang ta pabitro rong pita alang ke dam tang am ke claim ke thek katiku ke thek long posi mane kaprek asonte pusi rat atau mangke ke hangjo tatu pen kali gitu so posi itu mang ta alang pun rat atau ma apra pronidhi leader sa isap na pusi rat ma lam pen sin nong nam tu man pachin tu la di pono Aruni Phaikri Troxia jo Lamding Road Kedam Atawar P Medical College Gate Pen Damchet ajo for Phaikri hinia pormalom inot pang thek the aroso hem konglong walalong patong rayamat alangli hem konglong bang chi otekangko afit birta kelong duna tengke kipatong rajok alangli hem konglong pen chonun edema inut apin su hem konglong anu aglas panghang raisi arlo sopen karaphet pusi birta long difupen Sarajit Seti report TK News. Abalu যে আমার সন্মুখত গাড়ী এখন পৰি আছে আৰু দুই তিনিজন মানুহ গোট খাই আছে মই মানে কৌশল মানে উৎসাহ হেৰিৰে গ'লোঁ আৰু গৈ দেখিলোঁ এনেকৈ সোধপোছ কৰোঁতে কোনোবা মহিলা মানুহ ৰাতি 12টা মানত এক্সিডেণ্ট হোৱা বুলি কৈছে কি মহিলা কিমান বয়সৰ সেইটো একো গম পোৱা নাই মই আৰু ৰাতি মই একো শব্দ শুনা নাই কিন্তু ৰাতিপুৱা সেই আমাৰ দুৱাৰমুখতে হৈছে আৰু এই ঘটনাটো ঠিক কেনেকা হৈছে কি হৈছে মই মানে সম্পূৰ্ণ অজ্ঞ আৰু সময়টো 12টা বুলি ক'লে 12টাৰ পিছত বুলি কোনোবাই কৈছে মোক তেতিয়া আপুনি গম পাওঁতে উঠি নগ'ল নেকি মই গম পোৱা নাই আৰু সম্পূৰ্ণ গম পোৱা নাই তাৰমানে তাৰ প্ৰায় কালি 12টামান বাজিছেগে তে মহিলাগৰাকী বুলি আপোনাক ওচৰৰ মানুহ এজনে ক'লে ওচৰৰ মানুহ এজনে ক'লে যে মহিলা আছিলে তাৰপিছত পিছফালৰ গ্লাছটো ভাঙি পেলাই ওলোৱা বুলি কৈছে মানে গ্লাছ ভাঙি ওলাই গুচি গৈছে মানে তেওঁ অকলে থকা বুলি গম পায় নে অকলে বুলিয়ে কৈছে কিন্তু পিছত কোনোবা আহিছে চাগে আহি পেলাই গ্লাছ ভাঙি তেওঁক উদ্ধাৰ কৰিছে এইখিনিয়ে জানো আৰু ইয়াৰ বাহিৰে মই একো নাজানো দেখা Pini Aruni Phaikri Kep Arni Lakhain Kota Trok Duarbagori MEC constituency Angkang Piarlo Bamonteron Arong along Halowa LP School Perangketum Kahumri Dampen Kachini Dam Atengke Managing Committee President Joy Singh Ronghang Lapen Lothan Bang Babu Hanse Lukethan Kemimia Jok Osumar Kanahong Halowa LP School Long Perangketum Kahumri Dampen Ke Thekdam Long Atengke Managing Committee Kangluk Lapen Lothan Bang Lothan Pemimia Jok Ke Charlie Osumar Nahok Eroson Lo School Amen Teacher Amen Mate Lothan Bang Amen Amena class anda cethan thekbang we lapuson pulote laso somar akai long kopi loke manpo koson si paprang don thekpo lasila bangso bainong chen chot Lothan Bang phan education ye matum kopi si kangsai po lasino namat prabjin pen school managing lapen Lothan Bang mesena bang phu biason te la bangso lochar dia somar nahok hedat po lapen ke paprang jia phanda dopo pusi ning thelo Kaziranga pen recent ingti TK News ha Pura mana pula? Hah? Semua nanti. Kelas kau ano? Kelas 3. Kelas 3 kali. Kelas 4. Kelas 4.
dah kopi kitab lah nona kelang ya kelas 4 sama kelas 5 lah Class 4. Hah? Kelas 4 kita mah kelas 5 kitab lah Class 4. Kelas 4 ente nang tu besar main pula Hah? Tobong ke nama kita nggak? DB. Aku ke? Thang Cepi. Itu nang cuma sekolah mana pula bang? LP School. LP school di? Amen ke sekolah main ke? Halawa LP School. Halawa LP school di. Itu nang cuma asal doa teacher amin pula. Ini ini pula bang bilang ya. Coba nama kan. Itu lah pusat atau pipiak hor lah? HALOWALPSCHOL Pilong ke lagi toke? LP La LP school pan bel di la HALOWAL la pen बाद देता है के LP school पे चलो के di la के हलवा बोलो दे हलवा LP school बोलो हला टीचर नंग थान थे nang than choy nang ning chi bidun de hala sar nang than putte nang ning chi bidun nang ji ke da cholo da nang bang so school on ke teacher bang kon dulon ada lasan pene single berarti innovet lah na innovet la da innovet ki than pine ka siksa ka son doma kedua dole hai tamne innovet ke pene sasun ko bhar ide mati yo suka bang nani bang son pakat wala yalla ke par to ke kelas dom kala lang dom nursery ko telo da ke nursery pen class 5 kalang lo nilu ite nang ni ko pine ka chuning dia son duji ma de ang son la kani ka niluan pene son babon se nang ni da la bang so school on ke than nikang kan bago po nili ningkan kinet ka da ke di la school arta kan bago po school arta kan ke ata ben ke pene ningkan trokerat ke thom la andu di high school arta kan ke da all total la student la asingu bang kan ne no ote 33 student ite la da ke tham ani bang da than ver ke di na than ver ite la bang so school on ani la la hai chua hin da do la hai usula han ki do do la bang so nang tu man bang da klima pi ani ben pi ne pi ni bang ke botol ni masih je semua ite la bang so kitun ke hafta hafta bakai kan ti la hafta hafta mane hafta ngala ni trokan pi hai apa la sunne ke bon ko bengal se pite la ente la dat high school ke Assamese medium ma English medium Assamese medium di ente la high school amena bang ke rasan halwa office ko la student tu la bukan than lo class 2 tum tami class 1 than thek report ni la bang thei mana kala asmane la ko non se pene lockdown man ke la se ke than ka non single ma te meeting ko training ke do de la la hai to rap na to rapen ka ko single pina mati yo ni ben mana ko ite la so school hela ni ke tham ka siksa ka ke di abe thana se ta ka be te la bang so school ame managing secretary president ke na si ni ma oh ya chini amen si hai jo singro ha secretary na saya kale president hai ni secretary secretary lo ke kala Langtha Donatum Langpher constituency angkang kachingthur asayamo bangso towar laki lakha khoi si Langpher constituency ke parlo wolongkoma jipen kilometer inkoira phobak kahilo klurunga hawar arat atum towar keheno pena jok kedam kebang kisung ke phonang bangso towar becheng barla apor ahulote langbung langplet side dongplet dongrok gari motor sitami ponunde Pinpur me bangso towar laki phonglokpet auto stand pen lamdinga towar an kachilenga towar lo bon sitame bangso towar phonglokpet auto stand pen jilang so hithiansi kasilam ington ponkok BJP asarkar ke atokanu mesana towar donangji pusi kaiketa ningje lapen KAC CM Dr Tuliram Ronghang sitame atokanu ta chingthur piklo pusi along tin amaya long sitame ningje bom wangbom lo bonta dak Langpher constituency along ke kachingthur puta kachingthur parlen lo lasi prabjin pen mesana towar mesen ki junalang nang pinangji pusi rong aratatum KAC aphan kachuningri news report TK News
অঞ্চলত কুলুডুং আৰু লালমাটি অঞ্চলত আমি বসবাস কৰোঁ। এই অঞ্চলত আমাৰ ৰাস্তা পদূলি বহুত অসুবিধা। এই আপোনালোকে এই আমি বৰ্তমান যিটো ৰাস্তাত আমি থিয় হৈ আছোঁ, এই ৰাস্তাৰ পৰিৱেশ আপোনালোকে নিউজৰ জৰিয়তে আপোনালোকক মই আহ্বান কৰিব বিচাৰিছোঁ। যিহেতু আমাৰ কাৰ্বি আংলং ডিষ্ট্ৰিক্টৰ আমাৰ MSC বা MLA বা মন্ত্ৰীসকলক মই অনুৰোধ কৰিম, আহ্বান কৰিম যাতে আমাৰ বকলিয়াৰ পৰা কুলুডুং অহা ৰাস্তা বহুত দুৰ্ভোগ অৱস্থা হৈ আছে। সেই গতিকে আপোনালোকক অতি সোনকালে এই আমাৰ কুলুডুং আৰু লালমাটি অঞ্চলত বসবাস কৰা ৰাইজক উপকৃত কৰিবৰ কাৰণে মই অনুৰোধ কৰিছোঁ। লগতে আকৌ মই এইটো আহ্বান কৰিব বিচাৰিছোঁ, যিহেতু আমাৰ এই জিলাংছ কুলুডুং আপোনাৰ আমবাৰী আৰু আপোনাৰ টেৰাংবস্তি এই অঞ্চলৰ ৰাইজে আমাৰ সাপ্তাহিক বজাৰ লালমাটি হোজাই জিলাৰ লালমাটি সাপ্তাহিক বজাৰত তেওঁলোকে বজাৰ কৰে। সেই গতিকে এই বজাৰৰ কাকিনালা বুলি কোৱা এটা নলা আছে। এই নলাত এটা আমাৰ অত্যন্ত জৰুৰী এটা আপোনাৰ মিনি ব্ৰিজ হ'লেও আমাক প্ৰয়োজন হৈ আছে। সেই গতিকে তেওঁলোকে ইয়াত গোটেই বছৰ খেতি ফচল কৰে, কিন্তু তেওঁলোকে বিক্ৰী কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ বজাৰ ঘাট নাই। সেই গতিকে তেওঁলোকে এই আমাৰ হোজাই জিলা যিহেতু লাগি থকা অঞ্চলত এটা সাপ্তাহিক বজাৰ তেওঁলোকে হালধি মিঠৈ অনেক তেওঁলোকে যিটো খেতি কৰে, এই খেতিখিনি বিক্ৰী কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ উপায় কৰিবৰ কাৰণে মই কাৰ্বি আংলং MLA বা মন্ত্ৰী বা MSC মহোদয়সকলক মই অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে আমাৰ ব্ৰিজটো বনাই দিয়ে। মই ৰাতিপুৱা ডিফু গৈছিলোঁ, ডিফুৰ পৰা মই এতিয়া উভতি আহি আছোঁ, কিন্তু এতিয়া মই এই বাটৰ কাৰণে মই এতিয়া আকৌ ডিফু বকলীয়া হৈ মই এইফালে দবকা হৈ মই ঘূৰি আহিবলগীয়া হ'ব। আপোনালোকে ক'ৰ পৰা মানে অকণমান এই কুলুডুঙৰ লগত বৰ্ডাৰ আমাৰ লালমাটি অঞ্চল বুলি কয়। আপোনালোকে কিমান অসুবিধা পাইছে কাৰ্বি আংলঙত আহি? কাৰ্বি আংলং আহি আমি যথেষ্ট অসুবিধা পাইছোঁ। যিহেতু আমাৰ অকল এইটোও নহয়, আজি ইয়াৰ পৰা নাই কমেও 4-5 কিলোমিটাৰ আমাৰ ৰাস্তা এই অৱস্থা। লাখাই গৌৰৱ নিলিপ MSC কনষ্টিটুৱেঞ্চি কেপাৰলো চুকিহলা মাৰজং ক্লাব অলং ফেৰাংকিয়া মাই কাংনিপন বাংসো ফেৰাংকিয়া মাই অলংকে পাং ডাকপনকে নিলিপ কেদো কিথিৰ থিপ আবাং ফুয়াফানসি MSC টিকেট নাং পেক পিপন নাং জিপুসি CM ডক্টৰ তুলিৰাম ৰহাঙাফান কেহাং নিলিপ অলং অক কেংজাং আসং আতুম এৰসেট প্ৰংসেট পেন কাচেসং আথে নিলিপ অলং কেদো থিৰ থিপ আবাং ফুয়াফানসি MSC টিকেট পিপন वेक नांजी आथे निलिप अकिसुंके निलिप अलंकेदो किथाक अबांगसि चिनिचट अपदसि निलिप अलंकेदो थिर थिप अबां फुआफानसि नां पिपि पनांजी जोंसि आं तान पेनामनित डॉक्टर मंगवेरं पियाफान पिरं पुलोते निलिप के चाकथेक थेपुसि अकेंजांगा संपेन फेरांकिया मायलं पांगडाकपन चुकी हला पेन फिलिप तिसो टिके न्यूज अबांकेला डॉक्टर मंगवेरं पियाफान जोंसि नां तोयबोते ना तुम हिन बंगे चिराबुन थेक पुतो तांते ना तुम होइपेन के जोंपन सन ओकेंजांग बाटे ला ओवेकिमी तुमहान के पाथुर दुनी पा के mang के जोंपन दोमा लालो नील तुम हिन पेन के amuka hansi pineng puke pupe sitame mongwerong pia pan ke nilitum niliwarar ke nitum ke jakche la pen kroy kre la pen nilitum hin pen ke alang li phansi piwek nang ji amuka hansi piwek ning pualam ta pudam de muthote nilitum nilit nilibahawaralong kedo locality nilibalong kaike kisung ke boy hu nang cerap dunwer mate moe prang along sitame kisung ke boy pen do anilip along ke lang chariji nilip locality ni tum emetang nilip hawalong a candidate apan madu phan le pi sitame alang li phansi nilitum ke ka dobe niliwara sitame cerap dunpo lalo phang ke melong pen pachitak boinang tu makinang sot ko pia lam thei pan sinang tu phang ke mei pha pon lo su thak kladak pan pachini marat lalo aprang si chero parpik lo media korte do antu man sitame lalo nilitum pachitak ponang ko kalamang ke lalo nilitum non MSC kilik nangti bogbom lo la solong nilitum nilibarat sitame ningki punga son si dokok lo athe nilitum ladak nilibarat along nilitum ladak ang tan pen kewang mate ang tan pen ladak tiket nang ke pathuji mate mongwerong pi alang li phansi niliba long pen BJP party pen ke pathurji pu hala so dim long nilitum ke mentune ani pen ta nilitum che kroidun thekte athe pipor ma long te ladak nilip along sitame ladak local atum dopik niliba long ke thekere tum dopik la sonsi nilitum ladak local me thanga munit si nilitum ladak ke nangji po bang si nilitum ka do sitame nilitum mai for phapon iglo athe nilitum kiduk kisung ke boy do an sitame nilitum ahawar niliba long alidar satum alang litum sinang chini choji athe ladak ang tan pen ke bang atum ke kupuson lo nona por ho nilitum aphan ladak nangi toji po bang ke la sining duk lo nilitum karjulong pen athe result ke pini pena bang bong ulai ko la si ulai le aprang nili chuning rilo karbianglong turmas council dr tuliram ronghang sar ke hai phan sitame nangli la so a news karjulong pen nilitum niliwarara tum
akari mate nili waratum akemang labang ke lokal atum han pipona sonte mate new face akimi youngster atum ladak do piglang nili balong ta lasi nili tuma hin pen tuning ripade krim lo nili tum ladak ang tan pen kewang a candidate aphan ke nitum kitia men tuneta nitum kroyun e jongsi mongwe rong pi phan jong siladak nili balong pen tiket pidet long te nili tum nili balong nili warat ke doan pusitame nili tum a kapreka party pusitame nili tum ciri konang kopo lasi nili along jongsi non do bom ruling a party jongsi hai nang ji long te ladak mongwe rong pi hanang pi pela nili tum ladak nili balong local a candidate do piglang local candidate new face tum hanjong si pilop long ten nilitum kado we nili rat sitame nengarong par pigje la si pini labang so media hoi pen nilitum kado we pan sitame pachinilo la pen nilitum akari nilitum akemang ke lalo ladak nili balong local candidate pan si pinang po la pen angtan pen kebang aphan ken nilitum kitiar ni ta chekroi tekte la pen jong si pidet long te nilitum ke kapreka party pan pusitame nilitum ke ho punasi chingbedu nang ko pusi pini labang so Perangke amai peniltum pacini ponlo. Local candidate kali belong te cerap dun tekte. We want local candidate. We want local candidate. We want. Mongwerong pi go back. Mongwerong pi go back. Local candidate kali putai cerap dun tekte. We want local candidate. We want local candidate. We want. Mongwerong pi go back. Mongwerong pi go back. Mongwerong pi mudabat. Mongwerong pi mudabat.